دم خوش تماشاوان و گهدارین هجاد باسی روژا ایرو دل گلبن. جه رفرندوم گوهرین دستوریا ترکیه را 8 روزمان. لی هر ایرو حوالاتی ترکیه الهرم کردستانی دکارن دنگی خو بدن. هر وها پروسیا رفرندوم سرخبون کردستانی ترکیه کاروادانیم برفره هلگلخوانین. بسر وان بابتان امدی لگل چاودیر سیاسی نویسکار تحسین سبر دی تور آمیاد دوم در استودیو آمیاد دیاربکری باخ. دوهی امریکا ایریش بره سر سوریه. گلو امریکا دی نیزیگاهی آخوا برانبری کریزا سوریه ده گوهرین پیکانی. او یک چوبان دوری لسوریه پرسار و جوای کردستانی و هرمی بگشتی دکه. لگل جیگر سروک ائتلاف سوریه جه انجمن نشتمانی کرد سوریه بریز عبدالحکیم بشار چه استودیو آمیا ناوندی الحولیری تور آمیا یکم ده بگرن دست. که عبدالحکیم تبخیر هاتی ام جور دست پی که ده هلوسته اپوزیسیونا سوریه لسر ایریشا امریکای دوهی چیه؟ اپوزیسیونا سوریه گلکی پوزیتیو لید نره دبینه بلکه اف دست پی که گوهرت نکیبه ده سراسر جهانی برانبرا کریزا سوری آگو افزیدی 6 ساله بردوامه و کرتی رژیمه دکن یعنی تف بیک آینه چکی کیمیایی یکو تکسی بیکرانی پیش صدام حسین الافی رژیمه هانی دیجی ملتی خواه کارانی رژیم سوریه براستی چکی کیمیایی لوی داری تو بلگه فلان دسته و ده هنه؟ تقریبا تالی تختورا درکت لترکیا کسر جبر اوی بریندار خاشی خون ایمو ترکیا تقریبا طبی گلک لجان دبیجن ام متأكدن که تشتي بكاراتي سلاح كيميائي لما جوك اوبوزيسيون ما بريس كونفرانسك تشيكر مقوم آمادن چن كوميتي سيفيل بوسبور دوی مسئله هيدا اما آمادن بوار هرن دورا خان شيخون وبر او بخوا لسر مسألة بسكنن و امتحانات فحصي خو بكن تأكيد بكن تشك بكاراتي امريكا جي دبيجي لغور يعني دو آجوت ناوینا دبیجه ام سادی صد دبینه گو چکی کیمیایی پیکاتی و هر وهای کتی اروپا جی اگوتو تصریح دان. که عبدالحکیم گر چکی کیمیایی هات بینه بکارانین دوی داری او وکی اپوزیسیون هنجی بکاربن هن بلگیان بدست بخن دیزانین کو بکارانینا چکین کیمیایی خطه کی سورج بوی رژیما اسده یعنی دوی بابت ده هن دکارن هن اکتیویتی ها بکن کو بلگیان را دستی رایا گشتیا جهانی بري الجمع قلق بالقهنة وما تسليمي دادقاكي لاهايجي ونبس الجمع أو كوميتي سيفيل بوسبور بحظ الأسلحة الكيميائية أو بخوش سي جارة تقرير هلدان دبيجن رجيم السوري سي جارة بري فيلا سي جارة جاكي كيميائي بكار آنين يك جوانا صالة 2013 لغوطة شرقي او چه وقتی اوباما گفت ایدی خطا سو در باز کرد لیم بخابن وقت بعد ادات جریمه بر لیم جرم جیو خما لاف جاره کمینه گو که امریکا هلوسته که بزلالی دادت بجه ایدی بس و حتی بتشيل فري بيد هر النظام بس كان فينا بيجم يعني ما قالك بربشار امريكي ديتنا تايبت بربشار ديسكان سوري ام حرمه هنا زي ديجار كي واد بينن لجوما برنامج امريكي سي خالد دوهردن آیا كمين بيجن جرك تروستين بشكين سوريا داعش وقاعدة دو هناك أراميل سوريا تشيبن سياسية بقوسنا سياسي بدو هفدود يعني بيجن بقوسنا سياسي بيشتي واحد واي لي تشتي دو تشيبو أو يريش على السر بالفاروكا شعيرات ممكن لي فجرك وما بخو خست ما بريس كونفرنس جرك أمريكا أوروبا لفجرك يتشك ما قلت أمنا بكي تورست رجيم يا قاعدة رجيم يا داعش مرة شهاد ناس كي تورست ياك شخص خلق كشتن سالة كده تشتي جو رجيم كشتن سالة كده قال كي بيتري داعش يعني تشي جهبون ناف خلقك هي در خبنبتك خد ناف سيفيلات فجرين ياكي أمريكي ضد طيارات بجهر شكي كيميائي برامج سخلك سيفيل که عبدالحکیم بکارانینا چکین کیمیایی گلوج عالی رژیمی و خست کو امریکا و روجاوا امتحان بکی گلو بیچ رد فعلا و آنگیون ریاکسیونا و هذا تشتكي وام ممكن جبر بري بدروجا زيدي بربسياركي امريكي قوتن للجمع بوغاسنا سياسي ورخصنا اسد
ند برنامج مدي اويا وك كغتا كسبو اسد شقر حساب كغتا كسك از ايدي بتشخب كيف اخبكم از هيزي تشقدار لسوريا تنبكم هيزي هي معتدل اي اوبوزيشن اي ارهابي لي دخوي دوي امتحان شكست يعني اداره امريكيه قبول نكر بيجي خطا صور گر از هلوستان جمنان اجتماعية كرد سوريا جريداي في بويري بكرم ما وك انجمان يعني ما قلت هجوم امريكي تشكل جي خدي وقرك افريج مايا باسكو ببه ضعيف كبلا وازب حتى اقول ممكن جالس سياسي بيبر جالس سياسي قبول بك كاكا عبد الحكيم تديار كركو دسلاتا سوريا وكاغو كارتكي كسك جي جالي ادمنستراسيونا امريكي وورگرد قالوا اف هلوستا امريكي يا للشعيره تبي معناه كو امريكا السياسه او خياج سوريا ده بربو هرينه كي بدش ام كارن بيجن انا كاف ناماك جرجيم يربو انه خطي صورها نوختي اوباما خطي صور وقت بيجن هنا يعني اوباما جو خطي صورها اللي قال خطي صور درباسو تشك نكر يا بعد بيجن خطي صورها في درباسك ام ناما يكمين خلاص يا دواش ايراني ري يا سياج روس ري النب الثاني لسر صحة سوري بكارتك هيزك قوة ترشتها هي كارشتها بيجن اب انا سينا منه لي او بيشتيوي براسي ندياره بيشتي تشبه جبروي انا كوك اوبوزيسيون الجمع كواليسيون گفتگو هي ممكن ام شاندكي اماده بكن ام هر امريكا ببينن بخوش هناك من امريكا بولي ما جبر ظرف كيمي تايبت شبو مدرجه قريه ازغر كان امريكا باما يعني ازلوي دير باما هناك سوزي محبوب ام بفهم بكن كا انا او برياره كونغرس يقول هذا خصتيه دي بيجي رجيم رجيم كي نما شرعيه او تشكي يعني بالكيش في مرافانا بهفدو في قلة دفاقشا لي ام هين كان بيجن امريكا برنامج خو غارت تافاي الا قافي بدو في دكاتشن يعني رجيم دي سخات سو درباس كرن وامريكا تشاوا تعمل بيربك امي وانا ببين امي جواج فين بكن هاقال غارتنك برنامج جوات تشيبو تشنبوي وجا مستر اساسي قافي خدافش درايا گشتیا روجاوا ده هر وها یا امریکای ده جی وسا ده هات حذر کرن کو ادمنستراسیون ترامپ بردوامی سیاست ادمنستراسیون اوباما به سوریه بردوام بکه یعنی دسپیکا هاتنا ادمنستراسیون ترامپ ده حذر کی وسا رودا حتی ده هات گوتن کو لگل روسیه ده بابتا کریزا سوریه ده و نزیکاهی کوان رو بده اوی بویری دانیشاندان کو امریکا ده سیاستکی وی نو هبه نه وکی ادمنستراسیونا بری و روشا روسیا دجی سیاستکی خو یا امریکی ل کریزا سوریه ده هين زوي ام بيجن غارتك مزن شوي لام كان بيجن شي يكمين ده بيجي خطي صور الجبهه ناب درباسك اويا يعني شكي زلال بو لي وكيدن جبو وغاسنا سياسي سوري جبو رخصنا تيرورستي وبرنامج بتشرنجي هر راستي ما برفسيري امريكي ديتن في ما قفت لي گفتگو كرغلوانا جو ام الكريزا سوري نار الند لساحه سوري بتني ام فراتر يعني ام كريزا سوري ديالوج دك ناف خدوك دستاين امريكي اساس كي هريمي جبر جريداي بقالك كريزا جدري سوريا في اما سايو اساسي نارين كي ديار بكم مستر كاربك حتى انا او نارين يعني بتفاي زلال نبوي يعني تقريبا سيمه صدروا جيردفين عطاقوا ديالوج اخوا تمام بكن حتى زي سوري جريداي هاك ديسكاسيون سياسيه باغر بنتاغو باغر سي اي بي باش يقول تمام بكن دي من سروك امريكاوي بيجي يما ام فيرنج دي بين امراس لي اف تشتي تشيوي دنكار بيجي غارتنك بالتفاي سياسه امريكيه سوريا تشيوي لي يكتش دنيشان خاطي سور جماهير من اوباما باش اف هلوستا امریکی گو برگرتی کو کارودانکی گلکی مزند توایا جهانی ده پیگانی به طایبتی ده هرمی ده او آلیین کو ده کریزا سوریه ده بشکن که عبدالحکیم اوی بویری روشا سوریه کرتر کر آنج بوی چاره سریه یعنی پینگاو نزیکتر کر نه پینگاو نزیکتر کر نه کرتر کر جبر بري اناكا يعني ريجيم بو ايران بو روسيا بو اويك بيتر
كريزا سوري إدارة كر هناك رولا تركيا هبو وقت تخواست فريمي جوار دينا هناك السعودية جدور تخواست فريمي دينا لي أو سياسة ريجيم تايبت إيران هيدي بريفت شو أمريكا أناكا كارتاسور هالدات بيجي بس هي جوقشا خورتر وقبولناك جبروي وحر دولتك اللي بقر سياسة خو سوري تشيك يعني إيران جي بجدي بسكنه إنه تشي تران بيجي نقوتنا وروسيا بجدي بسكنه تشي تران بيجي نقوتنا وريجيم جي بجدي بسكنه دار أمريكينه نقوتنا كارش فعلش هلوستا روسیای برانبری و کریاری هلوستا کی تند بو روسیه حتی دست نشان کرد گوت کو ام د روشا کریزا سوریه ده هن هفکارین مل لگل امریکا ام دکارن چاوه در باس بکن و دانشان دان کو لهن جهین وکا حمیمیم ترتوس وانا کو füzeyin roketin S-300 و 400 بجه کرنه قالوا أفنا سينيالكي يعني جرم سينيالكي دجوار برامبري أمريكا نبو نا شركي راق هذين هي شركي دبلوماسية لبيئة تالي روسيا نازدك أو أمريكا يعني دهزي جبو سوريا نممكن بيجي نافاشتر تشن بروبلم نستر تشون نافا نجيم مثلا اشتر يكتدو روسيا دزانه قلنا ممكن مسألة سوريا أو شقر زانه شركة كيه دوی گفتگو دوی دوا اف شرعی گهادن شرع دبلوماسی ده و بخواز سبیگو پیش روجا سوری گوا گستک سیاسی چه به سوریا نه گپار کوی باش تد نه به باش درک او و سیاست روسیا سروی اساسی به افکر دزانه گو سوریا بتوای جرنار خواز پار کوی مز سوریا بمینه ایلم برابر یت سکنج امریکای تایبت جبروی او جب خواز هنکی وقت بيش جاوي صور بيش امريكا كلي حطاب طالي نكاره مواجهه امريكا كاك عبد الحكيم هروها روسيا سوريا ده وكي آلية كي هري نيزيك حتى آلية كي بباندور سر رجيمان سوريا بخجي تفدقرية حتى ام دزاننكو قلق جيفين يقول حميميم لدار كتن بفقندنا روسيا لدار كتن كوهن آليين كرديجي بانجي وان جيفينان دكرن كو قريداي روشا سوريا انسياتيف دستي مدية قالوا روسيا بيت حسيقو انسياتيفي وي وندا بكي و اف هلوستا تنديا روسيا برامبري في كريارة امريكي قريداي ويكي كو انسياتيف جدستي روسيا دشي روسيا يعني بدراستي هنا كي بلاد هاد نرب شعبك مسترج رولاوينا هناك هبون دجي تساحة سوريا وك ايران رولا كوي جرينج هبو جبرويجي ايشي اسيتانا دست بكر دناف تركي وإيران وتركي وروسيا ده ورجيم أوبوسيوني لإيران أو برآفيتي كر خاصة كريزة حلب ده إيران برآفيتي كرن أو اتفاقي هوا جبروي روسيا مجبور بإيران جوارين أكتبه لروشا سوي بنر برجوندي إيران وبرجوندي روسيا هنكي جفدو جهنة حدوش تيدجين جبروي التفقو بهفدورا ندقلت شتاده لجهبون جهية هل تخزروا لها خرد بك روسيا نحرت شيء قد بيجي سوريا بسرتكت قالك تشت إيران برآفيت تكرن هاجنا دريا مباشر دايركت دريا حزب الله دريا هناك ميليشيات شيعي تشتي روسيا برآفيت تكرن روسيا ده أصلا جيل بيشاهن سوريا يك روسيا نأمدي جو شرك دريج سوريا بمينة نأمدي ده المصحابي دي ناحية أبوريج ناحية كشتنيجي دو أو دفالي العردي جو روسيا ببال فروكي خواج أوبوسيون ستاندن إيرانيت كتيني ميليشيات شيعيت كتيني رولا إيران خرد بوتيد أوج نمصحة روسيا جبر روسيا بخو أنا كخد أصلا جي كده بينه والجار سكنك سياسي تقرر لي أو جار سياسي خوازه بعرك مزن ج كعكا سوري دستي نادا مصلحة ويكف كيك عبد الحكيم دو آليين كود سوريا دا قلقي أكتيف دوستين رژیمی روسیا و ایران گلو هلوستا امریکایی کو دایی تدست نشان کرد کو روسیا یعنی ده روشا سوری ده حتی دخوازی کو نیزیکاهیه که چارەسەریە که سیاسی پیدا بکی لیجبوی ایران دیاره نوسا یجگوتنی تا او یک درد که کو ایران هبونا رژیما سوریه وکی هبونا خود بخوا قبول کی به بابت اگر تو برفرهتر او راسته که روسیا وك هيزك مزن دنياي دخوازي مصلحة خواد هناك لسر بحري هبه
قاعده عسكريه الحميمي هبه خواز اوريا غازا قطر بيش ايران بي وانا غازك مازال سوريج دركتي قالك غازك برفره خواز الدسته يدبه جبو سبي د گفتگو اقتصادي د شر اقتصاد ناوي اوروبا ده او جي كارب كليتك مازال دسته يدبه ديالوج كده باوروبا بك الروس ممكن هزن ناف دولتي امريكا اوروبا فيرولي جروشار قبول بك وقت دولتك مازال مصلحه سوريا هي وقبول بك جير ايران هبونا خل سوري جديد هبونا جديد هبونا في رجيم او رجيمك وكوي يعني نفس نسخه طبق الاسلوك على بيش او جيب قال لك زحمته بيدا كلش برو انا كايران شتك غربي شامي حتى حدود لبناني تغيير جوهرتنك ديموغرافي شتك شيعة خوي دريت ويجج او اتفاقيه بين تشالنج درباس وارتا فوعه وكفرايه وزبداني مضايا سنه بين منطقه فيالي وشيعة بمنطقه لبنانيه ايران مصلحه خد ورد بين جبر روسيا ريناداي لين نا امريكا ونا اوروبا دهلق ايران او رولي بدن ايرانجي لسوريا ببعرك مازن دركبه هر وها ولاتين هرميج يعني اف بروجيا ايراني كوكي حلالا شيعاتي بنافكرن و جغرافيا يا سوريا رولكي جلكي جرينج دي بروجا ايراني دد ليزي او بروجا حلالا شيعاغو تي بنافكرن توايا دولة عربي كو سوريا جي خواك دولتك عربي بنافتكي لدي جي في بروجي هلوستي وردكرن آنگو او یک درده كويكو ده هرمي ده توايا ولاتي عربي بيگومان تركيا و اسرائيل جي لدي جي في بروجي لآلي دن توايا روجاوا لدي جي في بروجي قالوا ايران وخناقي مطرسيكي قلكي مزند روشا سوريا والفيدري زي دي سيناريو هيك زان سياسات دمران كاربج اف رشو سبي زي دي سيناريو هيك اگر هزين ناف دولتي وهزين جهاني قبول بك سوريا بمناطق نفوس وجيكي امريكا هبه جيكي روسيا هبه جيكي ايران هبه وجيكي تركيا هبه ليقو بخوا سوريا كي هناك ارام شيكن سر بخوا حتى حدكي معين وايران بباع سوريا دركف جبال قبول ناكن بعد ايران الا تشتكي طائفيه نمصلحك سياسي واقتصادي نمصلحك اقتصادي نابوري طائفي بخوا جبالوي ازبهور دكم بيش رجا سوري هاجا ترامب وقوت نيد بيجي حتى انا كا وسوريا وايران سوريا ببعض دركف كي جان جوا سيناريو رياليست كك عبد الحكيم او سيناريوين او دو سيناريوين تاغوتي جان جوا رياليست سيناريو سياج هي انتقال بر فوضى كي وبري دمكي 10 ساله امريكا برنامج هبو رجلاتا نافين دي مش برشعفاتين رجلاتا نافين هناك فوضى برفرا خرطة سياسي بيغورت ازفينا بيتر دبين اقو خرطة سياسي المنطقي بيغورت كما خرطة سياسي المنطقي انا هاتي دانين دو وقت فرنسا وبريطانيا او سركشادين يذكر يروج امريكا سركشادين يذكر قالك بروبليمي مزن يكجي بروبليم كردي 2 مليون كرد نافرولات نافيدي بيت شتك يعني جغيني حرمي كرساني بيت تشكي من دخلت زور مويدري سالا 1917 سايكس بيكو 1916 2016 نه 2017 101 سال تبع سوام بروجين و سيناريوين كر سيناريوين ايكو ايران دكاري ايكو روسيا دكاري امريكا وهر ولاتين عربي ودي هن هرمان بن جهي كردان جهي روجاواي كردستاني لويدري دلكودي از بهورن پیش روجي ورن يعني حرب برچاكش كردستاني وبيجي مرحله فدراليه يعني خاله يكمل او وخاله يكمين برچبونك برفرل سوري خرطاك سياسي د منطقه د جيش نفر جيش خرطي جودو وقت يسواركن وهناك زحمتي تدا فوضاك بزتشبه جبروي از بجم جاره يكمين بلكي چند ساله نزانه وفدرالي سوري جيبه لتركي جيبه الايران جيبه وش خلكوسان عراقيه خاله دوا امنكان انا بتشاهر ل مستقبل منطقي جيبه من امريكا وكيدا تو بسركشا منطقه سركشا دنيا بك نمصحاوي نايغو بروبلمك يمزن ده رجلات رافيني رجيكا كردش نفس رجيكا رجيكا تم مزن ده منطقي ده كرديه نمصحاوي جو او بروبلم جيتشار سرنا بجبر ممكن روجا كبي هي زند دنيا ده مزن بين شخر بكار ورين دجي وينا جبروي ازبهورم پیش روجي بده صار نظام بكنگي
ودولة كردي تشب نبس لفيدري برشدش بريز عبد الحكيم بشار نها ل روجوا جهانی ده بابتك کو گریدای هرمین اولی و سوریه تیق سکرن هیا هر وها او یک ده پروژین امریکا ده جی تیق سکرن ایکو ادمنستراسیونا ترام جی او بابت آنی زمان کو دکاری هرمین اولی لسوریه پیکوری فند دسلاتا اتلافا سوریه ده یک جی اپوزیونین هری گرنگی سوریه خودی آگاهداریم برفرهم کو ترکیه جی خودی پروژه که هرمین اولیه لسوریه گلو پروژین ترکیه و پروژین امریکا این هرمین اوله او هون وکا نزیکه های وکا اطلاف چاوات هماشد براسي اموك زي بيجم يعني ايروروج كريزا سوريا ما كريزا كسوريا براستي كريزا كريمي ناف دولتي بريارة تالي دستي امريكا وروسيا دي اشتي بي رولا جرينكتي رولا تركيا سعودية وايران بريار يحردو هيزي مازن بسينن سوري واكر جيما كوبسيون رولا ك جالاكسي افتر جرولا هرميجي لي ام مجبور ناف نجبر ولاتي مي وملاتي مي مجبور ناف دبا رولا كي جالاكسي زعيفه بريارة تالي نعمدين يعني كريزا سوري دست بي كريزا ناف ملاتي سوري رجيم دبو لو بي كريزا ناف دولتي نما جارس ركناوي دستي مدي دستي خلق سوري نا بوبسون نا رجيم جارس ركناوي بويه بزكك ناف جهاني وأوي دينا لدوي دي حر طرفك وبخوازك كاغاتي خوخرد بك جبوكو سبيت جارس سياسي بيتر رولايو تذهب اما كو بوسون جو كورجي ام جد خوازن دوي چارچوي دي بليزن وك سياسات دي ام جد كام رولا خوخرد بكن ام بهوري خلكي بخورينن مصلحه مو خلكي هفباش في مساله هيدي بلكي ام رولك بيتر كاربن انجليزن جو مصلحه ملتي خو كرد سوريجي وك خلكي سوريجي هرمین اوله سوریه هون باورت کنوی پیکورن او گر هرمین اوله پیکورن پوزیونا روجاوای کردستانی هون چاوا دینر ويبي كورج بر يعني تركيا زود كاردك لأنا كأمريكا وك د وقت بري هالبجات نجي ترامب دعت أخوان انتخابي دكتور أزي بيوكورين أنا جبت بيوكورينم از بهار ما بيوكورينه أم بيننا وك كردستان روج آوا كردستان سوري أم نافجن كردستان سوري نافجن روج آوا مخابن بيدي كي عربستان يعني كل نهشتنا لقالك دفرا عرب جو كردا بيتربون او جي خطر يكمينه السرزكي كا كردي جيغاوا دولتا سوري تشيبوي وقت زحمتي كرد لسدسي بيدي درباس بونه تز ترجمه درباس تبع نرجمه بعث وقت محمد طالب هلال او كتابه قلق الرش دجي كردا نيفسان دو یاکو کمبر عربی پی يا كمبر عربي ترير بيك هات بله يا قد بيجي وندي تشاوا كردات نبك بسكي كا كردي بيدي او كتل بردس خداني انكا بيكتين بله ام درباسی روشا هرمی محمد اوله طالب لاسبي الرابع بله ويجي قال لك سباس بو بيدي تشيغو عربا بيكن كاري باين شوفني عربي وبيكتين بريز عبدالحكيم بشار لتركيا هنش روكارين سربازي و مترسية جيتين زمان دبيجن كو روشا روجاوای کردستانی وکی دوباره کرنک روشا باشوری کردستانی گوشه درباز بویی پیکته کو پیکانینا هرمین اوله گو طایبتی روجاوای کردستانی بگری نافقه دکاری ببی بنگهک جبو پیکانینا دولتک کردی لروجاوای کردستانی يعني هر قاسي او وكي هرمكي فدراجي بي وكي باشوري كردستاني و اف يك دكاري ري وكي وكي بنگهكي دولتك كردي باشوري كردستاني حتى درياياس بي قالوا چند راست اف ماترسيات جي بيشارج سوري نزل على ويتشاوب لازواد بينم بيشارج سوري فدراليات زي دي تشارج ويتشي بجبر يعني ده بس سوري مثلا قالك ملت وقالك ولا جهنة حتى أنا كحر هريمك لسوريا حر محافظات يدي اللي شورش السوري نرب شعبي محافظة خب شعبي ولا شعبي دفر أخوه أول جمع تقول سوري إيش بحث كده أفايا ما أنا بروموك داني أم تشاوني سوريا برشبب جبر يعني خلك يندرع أنا كا دبيجن قالك يمت كمية تايبتها به وهناك نفسانا هنا قالك أم ضمي أردن ببن
یا ام شخور فدرالیه که چیکن یعنی نرینک نه لسوریا تی پیک آنین دوی نرینه دست بهارم و جه کدات شکی باش بر لی پرسا مزن اوی آنا دستلات لدفرا کردستان سوریا دستلات کردی لجمعنا از لید نرم بعد يجي قوة احتلال بيدي جبر او دي بيجن أمة ديمقراطية نابيجن ام برزقيكا كودي خواست جار سربك جميل بايق برا جميل بايق بده هجارات بيجي برزقيكا نتوي برزقيك وقت جدر باسبي وقت شاوا از لید نرم وقت شاوا حزبك شيوعي حزبك كومونيست خو نابين حزبا خو دينا توكي معين لسراسر الجهاني بيدي جي أمة ديمقراطية وحتى أمة ديمقراطية جي نزل على نريار بيتشيه قد نكردي جبروي يعني ما دام كردستان روش آفا كردستان سوريا دستي بيدي دي او مسألة دروتا كردي چه ببه كردستان باشور كردستان روش آفا ترى بيفكرين قد بيدي قبول باش الگورا بیرو باوریا ممکنه پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده بیکن نزیکه یکی لگل انکسی بکی دواره سیاسی، دواره جواتی، دواره اولی، دواره آسایشی ده روجاوای کردستانی ببدست او نکار نزیکاتی کثیر بکن تور به يعني پیاده بشکش پکک تور فاتری خب پککی جروجا چوی حتانکا کاری شرکتی به هزار کردیر بکن نکری شرکتی ته هزار کردیر کار شرکتی بکن قط اوج نکار شرکتی بکن دو استراتیجیا خال آواده کل سر شر يعني قبو سياسات دشكن بو افاكرن دشكن بو گفتگو دشكن بس شر خوينا كردي از چاوا خركي كردي انسان كرد كشتن بدن واس خوينا واب كاروري خوينا شهيد اب كاروري كيك عبد الحكيم جبرجو بابتا قوام للسر قصة كنت ديت جريداي في روشانو سوريا وجريداي روجافاي كردستاني جيبي تشبان دور دكاري ليبكي بقاس يقول درايا قشتي دتي حزر كرن تکیلین امریکایی لروجاوای کردستانی به یپگی رجیل تکیلیه کی لشکری بویا تکیلیه کی تنی پیشگیریه که لشکری ده عرضه ده بویا نه تکیلیه کی سیاسی بویا و اویه کی بردفکن امریکایی گلک جاران آنی نزمان انه کسی دوی بابتی ده گلو تکیلیه نوی سیاسی لگل واشنگتن لگل روجاوا لگل روسیا اتقادا نابنتوی بگشتی ده تکیلین انه کسی چاوان اما بحوجه بجاك شروع كلنا براسي بله فرمو امريكا بريارك ستانت 9 مليار دولار جر خصاندن جهازك سوري تايبت تشيكي دجي تيروستي لي او هزايا نابد جي رجيمي كاربك وسر سباي ازاد قشا وسر خلق السوري لي بسرنا كتبين جي نفري خو تسجيل كر قوم امادنا ام دجي تيروستي كاربك داعش ونصره اللي ام دجي رجيمي كارناكن بسرنا كت سيناريو دواديتن بيديتن بس يابكش خلانا بكارتينن وكي لشجر يعني امريكا ومجور قوت للجمع رقميك رخصنا تروري السورياي يقول كاري في كارجير بك وقت دستك بين يك جواناي قصد يك جواناي قوسية ديمقراطية يك جواناي جبروي قال كي دواري عسكري دي بكارتين دواري سياسي دي من نفسي تكلين سياسي دي ناف وزارة خارجية أمريكية ده مثلا بيجن وناف بيدت هنا ت گفتگو مليتي مسؤولية بافدونتنا لأم وقت أنجمان اجتماعي كردي بري هيفوني فكي شاندك مال أمريكا بو از بري ورم لجنيفي از جيجري وزير خارجية ونشتم إبر بسياري ملفي سوري العراق ولبنان وأردن وإسرائيل تيكلي ما بري ورم بسيرو جانا لتركي جم أوديتن يعني تيكلي ما ببربسياري أمريكي اي سياسي قالكي خوشن قالكي بردواما لي براستي جهبونك دنريني مدهي لسن مسألة بيتي او جي كسي سياس بدار نقلك رازينه بالسلوك بيدي كاري كريت قد كدجي انجماني لي بيجي ايرو روش بيوست بكارورن دجي تيروستي از باور دكم قو تيروست بشكه سبيل سوريا داعش ونزيك شكلنا وك جبهه نوك شكلنا وك كوميتين وك خلايا ارهابيه و روشا كان سوري تشيب او روش و هيدي رولا هيدي باشكا لي اسكان في نابش وز البيش تول بيش تماشوانا كشا از خورا خلات كي بيشي خو از سكرتير بارتي بو ما استراتيجيك
برفره بزانه بون برابری پیدا داناری نرنی جه بود نا پارتیا مت جناب انجمانیش لی استراتژی تفایی امسر نکرد انجمانان نشتمانی کردی ایرو پارتیا مت gerek emli ve gerek çekin pirsaya kemin ev 4 sal em bi şewekî bi peydêr tekliyet kin mesê peyman pêr kirin em giyan ku ne meselek hezbayîtî meselek pirzgêka miletekî der ji dest der Te gelekî balkêş girte dest keke Abdulhakim em babeta peyê tê bidin aliyekî li wê derê te dest nîşan kir got hin kêmasiyê ku jaliyê nekesê ve girêdayî wê babetê jî çêbûye girêdayî coğrafya Rojavayê Kurdistanê jî enekese ew siyaseta gorê ve biriye siyasetekî rast bûye yan duwir de jî lê vegerînek divê pêk were ez wê dibêjim wek ji bo me şexs îsal 4 sal wextê siyasetekê birêv dibe dibînim ser nakif yani xelkê me Kurdistana Sûriya vala dibe ji 18 sal heta 35 sala nemayî xwendin têk çûyî Odê aborî têk çûyî ez bihorim lê vegerek kwîr ji encûmanê tê xwestin berfireh stratejiyek neh bi tevaya Sûrî lê bi taybet stratejiyek neh ji bo peyedê ji ber ji bo min xetera yekemî îro ser pirzgêka Kurdî îro Sûrî nerîjîm peyedê piyên herî giringî wê stratejiyê divê çi bin ez nikarim bêjim lê li cem me heye belê baş e înşallah em nêzik bizanibin çi ne inşallah wextê wê em ê karibin bêjin belê gelekî spas birêz Abdulhakim Bişar ji girê serokê Îtilafa Sûriyê ji Encûmena Niştimaniya Kurd Sûriyê got têrî gelm ser çav spas Temaşevanên hêja piştî navbênekî Kurd em derbasî teverameya duem dibin ji Diyarbekirê li gel çavdêrê siyasî tahsîn sever li ser referanduma Tirkiye referanduma serxwebûna Kurdistanê û helwesta Tirkiye û Bakurê Kurdistan Carek din Slav guhdar û temaşevanên hêjan derbasî Diyarbekirê dibin çavdêrê siyasî nivîskar tahsîn sever li gel me ye em dê li ser referanduma Tirkiyeyê referanduma serxwebûna Kurdistanê û helwesta taybetiya Tirkiyeyê girêdayî referanduma serxwebûna Kurdistanê rawestin. Birêz sever em ji wir dest pê bikin girêdayî rewşa referanduma Tirkiyeyê diyara AK Partî di propagandaya referanduma Tirkiyeyê de motivên gelekî nasyonalîst derdixe pêş. Îro di yenî kapı de jî li Stenbolê ew yek diyar bû. Gelo AK Partî van motivên nasyonalîst tenê ji bo propagandaya referandumê bikartêne yan jî bi rastî jî ev bûye helwestek mayîndeya desthilata AK Partî. Varvaş kek Cemal. Taybeti ev referanduma Türkiye vek spontane demek ki dur derece Türkiye mesela serokati de münakaşa kirin. Yani esas mesela anayasa dur derece ve çend salı daha da münakaşa kirin. Anayasa ki nu daha da münakaşa kirin. Ama pişti 15 Temmuz 2016 işte spontane ev mesela hatta Rojavî. Ama bir şekilde ki din hatta Rojavî vek yani em jinu da anayasa ki çekin ev anayasa hamu civatê hemiz bike ya da ev piskirêkê civatê ev kronik ya da bir set salekî nehatiye çareserkirin ev piskirêkan bir şekilde ki bê çareserkirin bu şekli nehatiye Rojavî zaten ev 18 madde bi ittifaka AK Parti û MHP hatta Rojavî bi pêşniyariya MHP hatta Rojavî û ser îdarekirina dewletê taybetî yani ser meselê civatê em bên çareserkirina meselê civatê ne dewlet çawa bê îdare kirin ji merkezekî bê îdare kirin taybetî ser viya hatta Rojavî diviya da dema bi çavekî em bên Kurdekî siyasî meselê mêze dike tiştekî em serviya münakaşe bikin tuneye. Tabii diviya da di pêvajoya referandumê da propagandekî zaf nasyonalîst tê karanî ji alî AK Partiye da.
Tabii ew ki em bin civateki li ser van terminolojiya nasyonalist nayê ava kirin ya da biratî ser vî terminolojiyê nayê ava kirin ya da dewleteke müşterek ser vî terminolojiyê nayê ava kirin. Rastî divir da tabii problemekî zaf giring heye. Hin caran tin bi AK Partiya ra vî meselê münaqeşe dikî wek ji alî ew kê da vî meselê tînin rojevê li Türkiye giranê işte nasyonalistî reytîne بله کک تحسین نها ل ترکیه یک آل یک ملت یک ولات ست ساله ev edebiyat di siyasetê de hatiye bikaranîn û di pratikê jî derbasî jiyanê hatiye kirin. Dihata çaverê kirin ku AK Parti ji vê yekê dûr ketiye ji ber ku ji misyonekî din tê AK Parti. Lê gelo bikaranîna vê siyasetê dîse yani ji AK Partiye re jî ne diyare ku 101 sala bikaranîna vî tiştî lê ku ser neketiye. Ev yek yani ezmûn nehatiye wergirtin ji vê yekê. Belê na tabii mesele esas evet tabii ev mesele te ew kir te anî ziman esas mesele ev e. Yani devlet da Türk 7 sale terminolojikî kartîne û viya pratize dike. Ne tenî terminolojiye icraat ew jî wisa ye. Yani devlet tek, işte millet tek, bayrak tek û ziman tek ve icra kiriye. Yani 7 sale ev icra kiriye. Ev icraata wî zulmekî, zordarîkî, neheqîkî mezin aniye wortî, alozîkî mezin aniye wortî û divî warê da jî yani hem civata Kurda hem civata Türka ji vê jî gelek zehmetî kişandine. Rastî dema AK Parti 2002 sisiya da hate iktidarê piştî wî 2004-5 biçekî divî alî da terminolojiya xwe guherand. Bêtir em bêjin demokrasî karanî, mafê mirovan karanî, hukuka navnetewî bi kêm zêde münaqeşe kir. Wê demê jî rastî em pêvajoya Yekîtiya Ewropayê jî dimeşiya bi şeklekî wek me Kurda jî piştgiriya vî meselê dikire. Yani dema divî meselê de gavekî nû davêtin ji alî Kurda jî piştgiriya vî ya dihate kirin. Yani digobekî divî warê da tiştekî nû difikirin îdî bi argumentê berê bi îdeolojiya Kemalizmê ev mesele nameşe, naserife, naçe yani yekîtî çênabe, biratî çênabe, wekevî çênabe yani bi vî terminolojî ve bi icraatê çênabe. Piştî salan şûn da AK Parti ji nû da terminolojiya xwe guherand, enstrûmanê xwe berê dewletê 90 sale, 100 sale kar anîne ji nû da kar anî ev çareserî nine. Birêz sever her wiha berî ku ez werme bernameyê min axaftina Recep Tayyip Erdoğan yalî yê nîkap guhdarî kir. Dûr da Erdoğan ev tişt formûle kir got ku sîstema nû ya ku em pêşniyar dikin ji ezmûna me ya dîrokî tê. Bilo qesta wî ji ezmûna wayî dîrokî tê behsa Osmaniyat ke yani bir rayê te divê babetê de çi ne? Carna demalon tilwan temaşe dikî yani carna em bin dema Osmaniyan jî bikartînin, wîtînin ziman ya da em bin ama jewke jî dev jewke jî Cumhuriyetê icraatê Cumhuriyetê jî bernadin. Rastî em dema Osmaniyan û dema Cumhuriyetê jî pir jî hev cuda nine rastî. Dema Osmaniyan dema avakirina devletên netewî nebû zaten. Yani wek hûn dizanin devletên netewî işte ji ihtilala Fransiya vir da ketiye rojeva dünyayê. Beriya wî ser em bin ser etnisîtê ya da ser em nasyonalizmê dewlet nehatin avakirin. Devleta Osmanlî jî mixabin terminolojiya nasyonalizmê ne karnanê destpêkê da Osmanlîtî ew bû, kimîlîga dewletê bû
وی داوی امبیج سلطان عبدالحمید شون دا بچکی اسلامی ترمینولوژیا اسلامی کارانین AK Parti bişeki vanajı referans digre ne o dema Osmanlı ne jî dema Cumhuriyeti ji bo îro piskirêka Kurdistanê çareser bibe mînak nine. Elbette van tercümana ew bên çav ama mesela Kurdistanê ya da mesela piskirêka Kurdî bi terminolojiya em bên fermî tê ziman ancak bi gorîn Belek tahsin de peyvajoya dîrokiya Kurdistanê bi giştî de yekem care peyvajoya referenduma serxwebûna Kurdistanê pêkanîna welatekî serbixweyî Kurdistanê di rojevê de ye li Kerkûkê berî demekî Kurd ala Kurdistanê li wî bajarî hate bilindkirin ku bajarekî wekî dilê Kurdistanê tê binavkirin. Helbesta Türkiye helbestekî neyênî bû Erdoğan di axaftinekî xwe ji bo propagandaya referendumê de destnîşan kir got ku lazima ew ala werê xwarê gelo ev navekî gefekê bû yan jî propagandayekî ji bo referendumê bû ku ne gotinekî rasyonel ne gotinekî realîst jî di pratîkê de. Ekek Cemal tabii eger vaj bo propagandayê bejî yani eğer armanç ev bejî tiştekî neraste. Çıra tiştekî neraste? Biryara Meclisa Kerkûkê biryarkî xwezayî ye, biryarkî hukukî ye, biryarkî yasayî ye, biryarkî destûrî ye. Çünkü ev mada 34 destûra Anayasa Iraqê da heye, heta îro gere pêk bata, dewleta Iraqê ev pêk nanê, pêknanîna wî aslında ne hukukî ye. Meclisa Kerkûkê ev maddeya 140 de ew destûra ewkê de Iraqê de heye ew karanî û biryara xwestin di vî warî de referandumê çêke. Ev carekî mafê wî xwezayî ye û tiştekî hukukî ye. Kesekî jî nikare di vî meselê de tiştekî li ser wan ferz bike. En nihayetinde Kerkûk biryara xwe ancak ew distîne. Qedera xwe ew tayin dike eger bixwaze ew girêdayê Kurdistanê be ew girêdayê Kurdistanê be. Zaten wek bajarekî dîrokî bajarê Kurdistanê ye vaj alî dîrokê de ji wisa ye, ji alî nüfus da ji wisa ye, ji alî ked û emek ji wisa ye. En nihayetinde Kerkûk ji alî bi xwîna Kurda hatiye azad kirin, bi xwîna Kurda hatiye rizgar kirin. Ama dema rizgarkirinekî jî Türkmen li wê derê bi çanda xwe bi kultura xwe jiyane, Ereb bi çanda xwe kultura xwe jiyane, kêmine Tewkêl olî bi çand û kultura xwe jiyane. Tüm midaxilê vana nehatiye kirin bi biratî li wê derê bi hevra jiyane. Ji derva da midaxilê vîya tiştekî nerast e. Dixwazî propaganda ve dixwazî bi bawerî be. Yani kesekî nikare qedera Kerkûkê bi talîmata bide îdarekirinê. Belê di raya giştiya Tirkiyeyê de jî her wiha kek Tahsin ev babet meydana rewşenbiriya Kurdî de jî tê münaqeşekirin ku piştî ku Recep Tayyip Erdoğan Serokkomarê Tirkiyeyê ev axaftin kirî tiştekî siruştî ku Partiya Nijadperest MHP piştgirî da wê axaftinê lê ew partiya ku xwebeke sosyal demokrat bi nav dike xwedî helwestekî sosyal demokrat bê CHP ew jî piştgirî da vê axaftina Erdoğan wekî rewşenbirek wekî nivîskar çavdêrek siyasî Kurd tu çawa dinirxîne vê babet. Yani mixabî tabii piskirêka civata Türkiye ev e. Yani Türkiye wek partîkî sosyal demokrat yani partîkî sosyal demokrat wek kriterê ewrensel mixabin tune. Yani iddia dike ji wan yek CHP ama CHP partîkî kemalîst e. Wek hûn dizanin ji alî Mustafa Kemal hatiye ava kirin ama ji wê rojî heta îro jî guhertineke esasî di CHP da çênebiye. Hin nasyonalîst e û rastî taybetî li Tirkiye dema partiyên çep mêzedikî, partiye rast mêzedikî, din mêzedikî lê belê cudatiye wan pir cudatiye esasî ninin.
Oldarê wan nasyonalîstin, em bên çepê wan nasyonalîstin, demokratê wan nasyonalîstin. Yani civatekî wek bi çavekî demokrat li meselê mêzeke mafê Kurdan biparêze bêje yani em xwedî çi mafîne lazim tê Kurd jî xwedî wî mafê bin. Yani xwedî xeşûna Kurda bi çavekî wisa li meselê şîrove bike û mêze bike nêrînekî wisa mixabin di Partiyê Tirkan de tune ye. بله هر وها د رایا گشتیا جهانی ده هر داوی ج کانادا جی د رایا گشتیا کانادی ده جی درکت یعنی ریزکی مزن جبو هلوستا رفرندوما سرخبونا کردستانی تی نشاندان تی گوتن کو اف ما فکر روایه گلی کرده هر وها ایرون توین یک بوی هلوستک دست نشان کر گوت کو راکرنا آلا کردستانی کرکوکی بابتکی نافخویی گریدایی هرما کردستانی و گریدایی بغدایه دویج در و تو مداخلت وی بابتی ده نینه کرن گلو ترکیه جی وی راستی دکاری قبول بکی کو روشا پروسه رفرندوم سرخبونا کردستانی گریدایی هست و اراده هرما کردستانی هست و اراده باشوری کردستانی بخواه بله yani Türkiye veya lazımtı kabul bike. Careki mafê serxwebûna Kurdistanê yani milleteki irada xwe bi destê xwe destnîşan dike. Ev krîterekî navnetewiye ji bo Kurda jî nehatiye ava kirin. Yani milletên dünyayê bi hevra rûniştine prensîbekî wisa bi hevra qebûl kirine. Her milletekî qedera xwe tayin dike. Eger her milletekî qedera xwe tayin dike, milletê Kurd jî heqê wî mafî hêk qedera xwe bi destê xwe tayin bike. Eger Arab qedera xwe tayin dikin, Tirk qedera xwe tayin dikin, Fars qedera xwe tayin dikin, ew mafê wan heye, eger ev mafê wanê xwezayî ye, Kurd jî lazim tê wî mafê kar bînin, ev mafê Kurdayê xwezayî ye. Ev carekî nayê münaqeşe kirin. Belê gelekî spas birêz Tahsîn Sever çavdêrê siyasî û nivîskar bû ji stûdyoya me Diyarbekirê Tirkiye. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj heta bernameyek din a Basîroj heşta